naya nkubwira ibanga ryo kunesha amageragezwa. Nimba ugiye hari amageragezwa urimo, ntuzatumbere ku mageragezwa kugoye, ahubwo uzabanza urabe iby'Imana yagukoreye. Yesu nashimwe. Iyo ubonye iby'Imana yagukoreye ugahanga ukibuka aho Imana yagukuye n'ibyo yakugiriye na presence y'Imana wahuye nayo, birya bisigaye byose bihinduka ubusa. Abakubona bona kugiye gupfa, ariko wowe ubuzi kuriho kuko yakoze bya bindi ntaho yagiye. Dawidi ntacyo yatumye yica Goliyati, si uko yamurushaga inkomezi. Dawidi yarabata urya ni Goliyati ate yewe rero mu matekinike nize, yewe nishi intambwe intare narayifashe ndahicakira. Sawuli ate Sawuli asanga n'igihuna aragitinya. Sawuli asanga ntarica n'akayabo, ati jewe ntunde ukunguku ngo niko ni gatoya, jewe intambwe ndayifata nkayicakira. Haratanya kumutinya gake gate, ujyamo n'ibyo gusa idubuyo rero ndayivudukana nkayinigura nkayifata agasakana. Aramwe ati nyakuba ndagutinye. Yesu nashimwe. None nta ntambwe wishe, nta ntambwe Imana yakwiciye, nta dubu yakwiciye, nta bikomeye yagukoreye. Ibisigaye rero uzabimira bwa mutsima. Duhe Imana icubahiro. Hinduka. Abantu njya mbona abantu banani umuntu aravuza urwamo funga kinwa, banza wishingira intahe. Kandi ujyana mu masengesho, harano basenga bagasenga nabi. Mana ndi hano urabona Mana nutansubiza simva hagumupfe. Neno hagume ugapfa Imana ndabihombye. Mana nutansubiza ndabivamo bivemo. Ego guyu uri umwe hacaza ijana. Ahubwo nakugira ngo ugira amavuta rero, uzagende ubwawe wishingira intahe. Ndagushimiye Mana hari ibyo wankoreye. Ndagushimiye Mana ko ngifite amaboko mazima hari ayamugaye. Ndagushimiye Mana ko nkibona neza. Haleluya. Ndagushimiye Mana erega n'amaguru aracyagenda. Urakoze Mana kunzigamira amaguru. Ndagushimiye Mana kuntu wangaburiye. Uko ugenda wishingira intahe ubivuga ucuwinjira mu isi rero y'imwemu. Ugeze mu isi y'imwemu abantu basigara bakurondera muri za ngorane, nayo bamaze gutura mu kindi gihugu. Imana riribe yaje. Ndakwifuriza kubana n'Imana mu izina rya Yesu.